Okay, that last man like channel. And we na gambe level interview of 5, I'm sure. So la then artist inaku ba album review ena interview so gonna namota so artist itatu vula ku yo mani isungulireni yele queen so artist le. Okay, xo sungula ndzi khensa ka Tatlas Maluleka channel nkarhi lowu mi nga nyika wona munhu ku xo sungula ndzi ku xeweta balandzeri va vunanga bya Xitsonga xikan'we na mina ni nga Sisini Mabunda wa Mangovo mina ni vulavulaka hi mina Sisini Mabunda wa Mabunda sorry ndzi khomela ni mahlovo so ngopfu xilo leswiwani so hi ku beburiwa ni ntsako Sisini Mabunda ku ve ni huma etikweni ra ka Makeba ka Zumeri leyi ka muti va ku na vanhu so yangoma ala ka muti va ku na vanhu se mi sungulile ku wa tlanga kahle nkarhi lowu nga sungula ku vona ku ri na talente ya vuyimbeleri bya vunanga bya Xitsonga a ku ri 2008 a na ha ri xikolweni na ha ri primary a na ha ri ntsongo primary a na ha ri primary se mara ku sungula ku humesa loko hi lembe ra between 2011 and 2013 hi laha ni endla tisingili kambe ku Sisini Mabunda a ri munhu a rhandza xikolo Maluleke a ni rhandza xikolo a ni nga focus ngopfu ka swa music but a ni va ni kha ni endla tisingili hi nkarhi wutsongo ni wu kuma so but hi ku a ni rhandza xikolo ni kha ni gina lo stick and then ni continue na xikolo and then leri hi huma ka rona ra 2020 la ni nga sungula ku ri a ku ri swin'wana swo huma October ni sungula ku lora tingoma mani ve le hansi a va ku hatla va ku no i nyiko ya wena liya ni sungula ku lora tingoma session komba ku no ni ya humesa album ya mina yo sungula leyi nga thyiwa vito ra Vamangovo Volume 1 ngoma hi December last year hi December mi humese album ni humesa yi na tingoma to fika 10 se title track ya album leyi nga hela ku ri ma a ku ri Vamangovo xome Vamangovo Volume 1 Vamangovo Volume 1 and then anali Vamangovo Volume 2 ama ayo ku tlhela ku va na rin'wana leyiwani hi vita Vamangovo Volume 2 vutomi i vhilwa se ta va Vamangovo xa famba njhani next year ku ta Vamangovo Volume 3 xi va na vito ra xona leyi ku ri Vamangovo Volume 1 we ka ku ri Vamangovo Volume 1 a ku huva ndlela laha ni pfula ndlela ku ri ma pfula ndlela so tisingili ti ve ti nga tisingili mi ta ni khomela laha sungula ngopfu but i nga ni endle swin'wana swo fika ma 5 wa tisingili hi minkarhi liyani because a ni nga swi rhandzi ngopfu a ku va munhu a ta ku Mabunda ntuku wa kota ku yimbelela ni kombela hi endla risimu mara kuma ku ri a ni swi nyike attention wa ma ha ri xikolweni nkarhi lowu a na ha ri xikolweni ni nga swi landzelisi ngopfu so producer ya n'wina am producer ku tingoma leya last year ya this year producer ya mina ximatani ta n'wi vutisa question leyi rhandza ngopfu ku ni n'wi rhandza ngopfu Miss Mabewani producer ya mina leyi ni nga sungula ku tirha na yona sweswi na tirhaka na yona i Dr Nana ni n'wi vita DR so Dr Nana yena hi tirha swin'we ni hlangane na yena lembe ri nga hela loko hi hlangana I'm sure ku ri kwala ka October hi kote ku tirha swin'we album liyani ku ve ni swin'wana swa mihlovo because hi ndle album liyani hi less than a month hi kha hi nga tivana tingoma ta 10 hi tima tingoma leswi n'wina kahle very creative let's say swi vekisa sweswo u nga kota ku endla tingoma timbirhi hi siku rin'we ma vona sweswi hi nga tshama kwala na n'wina hi Maluleka ni nga ni ya tingoma to fika 5 hi n'wina ni ya tingoma to fika 5 hi n'wina sweswi hi nga tshama sweswi hi nga tshama swi ri n'we straight so na lora malora mos na lora hi xitatu kumbe tintimbi laha ku kuma ku loko ni tlela na munhu loyi ni va ku nela ya minkarhi yo tala nga ta ni khomela va yingiseli nkarhi wun'wana kuma ku ni ri na lowa mfethu kuma ku hele xin'we hi tlhelo u to ni pfuxa ku hayi pfuka ende ni kwata ngopfu because ni va ngoma yin'wana ya matimba ngopfu se loko rixa ivi mi kuma ku ri yi ni tela nkarhi wun'wana sweswiwani na ku ni pfuka vhele nkarhi wun'wana ni nga swi teketiwi because ni nga byelanga swa music but ni gine ni swi vona ku ni fanele xi landzelerisa swi kala ku loko se ni lora ni pfuka ni tsala something ni tsala something hi swona and then swi endla ngoma okay so Dr Nana u kumeka kwihi Dr Nana i kumeka la Arrowment lava ku vita Arrowment endolweni kwala a Tembisa
kumeka timisi letotela una vokora straight mafilana misulu ya misulu afilana loko ngena studio ibile ngamkomisa hi kuna track yin'wana va December ingoma yin'wana leyi yi nga fika yi rhandza hi vanhu swinene loko khanifuma ni performa na ta yisiya ibile loko hi ri studio ku ri December velo ivi ni ku tshamisana ngo info sweswiwani kambe le ka moteni ku December ivi se loko swi va kwale no vele ku December n'wana ko kone miselo o sungula ku ba a keyboard so leswi ta ngoma ni eximyana xitulu ta kwena ku info ingoma matimba leyiwa ivi plan isifila ivi ku gira ni hlahla xi nga hlewa ka ngoma leyi ingoma yin'wana ya fika humeko hi mavoko hikuva hi combination leyi nga combination yako ya hi so artist i album ya mbirhi hi yo ngele ku buleni hi yona kahle kahle album review ela ku review nyana tingoma yana timbirhi tinharhu laha ku va yingiseri va ta kota ku swi ku miselo loko a tlamba hi leriwani a hleketini loko a tlamba hi leri a hleketini so laha hi la ku languta vutomi vhilo leri baka ka background se la ta a hi explain yana ka tununu ku loko ku vutomi vhilo i va a kha a vula yini kome maluleke loko khana vulavula hi vutomi vhilo minkarhi yo twana nga va ti hlamusela ku ri vutomi i vhilo n'wana mamani bya jika nga kholi hi van'wanyana vanhu ivi tlhe ku na swi tiva ku tlanga dyanga leswi vulaka leswaku ri xilo lexi swi yimbelelaka hi xitalo i xilo lexi swin'wana naswona swi nga humelela ya kwala vuton'wini na mina switlhela swi humelerile swin'wanyana so ya vutomi vhilo i xilo lexi na mina swi nga ni humelela swin'wana swa swona swin'wana na swona swi endlekela ka van'wana vanhu se ni kombisa vanhu ku ri i nga kholi van'wana vanhu na wona byi nga ku jikela vutomi bya ka munhu un'wana bya ka munhu byi endla sweswi byi endla ku so ya ende a byi endli ku wena i lava yini byo decide byona ku byi lava ku nyika yini swi fana rifu ya fana rifu a nge swi rifu gongo ro nghena swi fana swi te ta endla timbirhi yin'wana leyi khwiri yi madlayisana or leti ni ti hlaya vula leti ti nyika ku tlhontlho lowu kahle ti fane n'wina to a ti hlamusela khwiri yi madlayisana ya khwiri i madlayisani ri kombisa ku ri loko i ni vona ni yinga i ni vona ni kayakaya na matiko na ni hleki a no endla hi ku swi endla swilo leswiyani ni swi endla hi ku va ni rhuma hi khwiri ma vona loko khwiri ro ze ri sungula ku van'wana va ri lava something i fane endla swin'wanyana van'wani va yiva n'wana mhani van'wani va xavisa mirhi van'wani va kenda emhaka khwiri a va swi endli hikuva va swi endla loko ku ri na khwiri xi va va hleketelela khwiri va hleketelela khwiri rona ri dlayisaka ka the past few years yeah, for the past few years, I'm Tranoma. Yes, that's one. Okay, kan album leti nga hinda kumbe ka malembe lama nga hinda vanhu lava nga tirha na vona ka sweswi Tranoma vo fana na vo Hosi Skepe lava hi nga tirha swona ka album yo sungula na vo Macevele ivi se swi standa ku ndzi album ya vumbirhi Tranoma vo fana na vo Hangalasa na vo Shahadani Hosi Skepe na vo Macevele Shahadani misolo to yeah overall yeah na sama Shahadani isalula ndawo itam ya i artist misalwane xitori xa yena xa fanyana xa mina i munhu un'wana loyi a nga swi endli leswo music because na yena sweswi swi nga mbala ku humesa album wumbirhi ya so mara u kha hi share story kuma ku ri na switori swo fananyana fananyana ya so manje let's say ku ka album leyi ya lembe leri mi feature va mani va manga kahle ka album ya lembe leriwani ku nga va Mango Volume 2 Vutomi Vhilo Tranoma vo fana na vo Macevele loyi muthu a kha hlavelela ka Vutomi Vhilo Macevele i munhu wa xisati ya i munhu wa xisati ni tirha na vanhu vo fana na vo Hosi Skepe ku na track yin'wana yi nga kona yi nga vulaka hi wena mufana a wu ni tivi yona leyi ya mufana ya mufana featuring Hosi Skepe ivi ku va na leyi number 3 DJ Volume swi ku yini ni na Hangalasa na Shahadani mi nga tirha na album leyi kwayo so loko mi tirha na Hangalasa munhu wo tshama kaya a mi ya kwele or a tala Hangalasa di kona ku ri dyondzo na studio kwala a Daveyton ya ina studio xin'wana xa kahle kwala Daveyton ya ni zirile ka xipundu ri kumeka kwala swi kona John ya ri kona kwala ya so ri na vona hi ta va in touch
ya kan go hangi ngo angala utakudawa bado bango mkarado shiriswana moya wa hinda maduma ina so okay so mkarin later mngala bekutana namanga album later maybe album ya next year or really ka album le ngapeni ikuna la kamina ikubantu kumani bela mfana wa Oscar Makama ya artist ngwale ntsaka ko matara na yona yokulangutsa ukuna ngatswa yena loko ntshambeni jingisela bakandi onda na mina ende na mani mulwera nda ku dyondzisa ka wona ngatswa mina album le ti home tolo naswona tona ku ri CD launch yo ita upload nyana pisinyana nje ya performance ya boya tolo ai ka xidudla very le ka xidudla ala madela ku fa ita upload nyana clip nyana itsongonyana ya komba performance ya wona ala ko performance social street tolo so interview ke ya mahlweni interview producer le mana lo kutana yo ka adomele mna tago or that singing munwa basinging wo umesa album amsusinga wona tolo ngana vela basing lingwela ukuthi ngoma thamate wama ngobo ningatevi ngoka ngeshitamu stage xixixo maramdam khomela lokore munhu loyi ni nga navela ku tirha na yena tanihi producer ni machine ku ri mani mara loko ni nga kumela ku hlamba xa album leyi taka ku fika sweswiwani a ndzi ze va ti changes na tsakela ku ya mahlweni tirha na Dr Nana because ha tirhisana kahle swinene ende na vona hita kahle ngopfu so mara ka ti-producer tin'wana ti nga tsaka ku tirha na tona i-producer yin'wana na yin'wana leyi yi nga na artist kumbe yona producer yi nga ta tsakela ku va yi ta tirha na Vamangovo i amukela any producer leyi nga ta va yi kha ku tirhisana na mina. Okay, so the social media pages tamwe Twitter, Facebook, WhatsApp so far and so on ngamukuma ka ti social media ta mina nganikuma eka Facebook ya mina Sisi Mabunda Vamangovo vanikuma eka Instagram na kona ntirhisa Sisi Mabunda Vamangovo ka Twitter vanikuma Sisi Mabunda Vamangovo va nga rivali leswaku ri ku na channel eka YouTube lani va nga uploada tinsimu ta mina na ti-performance ta mina ni fanga ni performa kona na music video ndlela leyo i Sisi Mabunda Vamangovo na kona WhatsApp va nga ni kuma ka nambara ya mina ku nga nambara ya 078 468 7159 leyi tirha ngopfu ni loko vanhu va buka for the bookings va fonela n'wina straight or una manager or mood manager or fundisa ka tanihiloko mi swi tiva Maluleke ku ri nkarhi wun'wana loko i lava ku va successful evuton'wini i fanele i va na vanhu lava hi va vitana ku ri i ti-sponsorship or ti-partnership ku ri i kota ku va ku pfuna hi swin'wana na swin'wana so mina tanihi Vamangovo already ni na khampani ya mina leyi nga rejistariwa leyi ni yi vitaka Vamangovo Entertainment leyi ni kotaka ku va ni kha ni ti yimela hi wexe so mara hambi swi ri tani na ku ri a ni nge tivi swilo hinkwaswo a ni tivi ti-mastermind ni na munhu loyi a nga na yena a nga na yona khampani leyi ya swa music a nga Silas Mapunda ni tsakisa ku ri i boti hala tlhelo wa ka Mapunda a nga na music record leyi va yi vitanaka xizolo xa Vulombe Music Production loyi ni va ni tlhela na yena kha a ni komba ndlela a actor as my manager so ni nga vula ku ri i manager ya mina swin'wana na swin'wana loko mina va nga ni kumi va swi kota ku na yena va vulavula na yena va ta ni khomela ni teke nga na ntsongo mara loko va mi kume mina information hinkwayo yi fika ka yena. Okay, so hi ku angarhela vuvabyi lebyi bya COVID-19 byi mi affecte njhani as titlangu leswo i xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu n'wana bava loko ho langutisa va ku sungule mhaka leyi ya ti-COVID-19 sungula ku hanya vutomi bya hina hi ku famba hi ti-level ku level 1 level 2 level 3 so vutomi byi va kha byi tika swinene ngopfu loko hi ri ka ti-level letiya to langutisa ti kha ti ri tikisela milawu because hi kha hi nga pfumeleriwi ku famba hi kha hi performa va hi kha hi nga pfumeleriwi ku va hi famba hi kha hi promota music wa hina loko ku ri mina futhi swi ni affecte ngopfu because ni ve na part ra ku loko ni sungula music wa mina a ku ri nkarhi wolowo wa ti-COVID sungula so a ni kota ku yi promota album yi ve kahle yi va na matimba vanhu kha va yi tsekela but a yi fikeli like vanhu hinkwavo because a va nga fambafambi vanhu va kha va cinacina the rules of the regulations a ti tiki khoma milenge ya ti khoma milenge
a to famba ku lomba WhatsApp na va YouTube ya kholwa Indeed. mara na to ta famba hi YouTube na vo yinini i marketing ya kahle Yeah, ma tirhisa musina marketing wani yo makana mtsameni bona ntsamina maluleke Douglas lanwani lava nga founder kumbe mufambisi wa channel leyi vitaniwaku Douglas Maluleke channel ni nga ta tlhela ku tibuma hi yona swinene because loko hi ri ti-artist leti ha sungulaku vanhu vo tala va tala ku hi tekela nhlokweni va tala ku tekela hansi ku ri hi ta duma hi mina swo fana sweswiya va swi vulavulaka so ni rhandza ku khensa swinene sorry a ni nga ni vutisaka ku ri ni nga vulavula swi ka makumu mara ni munhu un'wana wa mbilu yin'wana ku ri rhandza ku vulavula ntiyiso na xa two so na yi tirhisa swinene swa ti-internet ti-channel ti-YouTube channel na swi tirhisa swinene ku va ni music because hi swona leswi swi va swi tirhela sweswo so ti le kwini ti kona ka very Taxify very xixi okay nkomisa music wa Sisini Mabunda Mangovo kusukela ka album yo sungula va tikuma ka ti-online digital platform leyi include-aku Spotify so xixi Spotify ti kona sweswi ni vulavulaka ku ni nga tshama kwa album leyi nga huma tolo ti kona already ka Spotify ka Apple Store mi nga tikuma ka YouTube loko mo nghena ka YouTube na Google ya ni tiva ni loko mo nghena ku Sisini Mabunda Mangovo mi ta ti huma tingoma hinkwato tintarini mi nga tirhisa MP3 Juice yi ve kha lava mahala vhele va tirhisela yona yi lava mali MP3 Juice sweswi mi twa movie mi tirhisa yona yo lava data lexi xitsongo nga na xona juice mi ta vona ntlangu ya Mabunda ha fa ya makete hi fa hi yingisela endla sweswiya so la ta twisisa ku Mabunda sweswi va nga tlambi va focus ka yini ngopfu ndzani ku Alistair ni fanele kanjhani ku na swin'wana swi endla ku besides vutlambi i xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu lexi nga dyondzisaka na vanhu lava ha tsakelaka ku va tintlambi or va ha sungulaka ku va tintlambi ku fana na mina ku va kha yi ni kona vhele so Mabunda munhu loyi ni ti tirhelaku va kha ni tirha laha eSanto mi ta ni khomela ni i ku na a ndzi va na n'hweti hi movheni movie la Atlas ya Banana Park ma kha ni tirha na tikhampani kwalaya leyi endlaku swakudya swa timbyana na tiphilisi na swin'wana na swin'wana va kha ni tirha tanihi dispatch controller kwalaya so swa music i nyiko leyi ni nga na yona even van'wana va nga yi tsakeli mara i swilo leswi va kha ni swi endla hi sayiti but va ni kha ni ti tirhela ni tlhela na ha vula nakambe ku ri ku na business kumbe khampani leyi nga yi rejistara leyi nga nawini ni yi vitaka Mango Entertainment ni va ku yi kha ni tirha as event organizer na kha na event organizer leyi nga yi endla tolo hi lonja CD a ku va CD ro ntsena but loko a ku Mango Entertainment present ntsena ilo lonja CD hansi ka business liya va kha hi hayarisa music hi hayarisa switulu ndlela leyo swa ti-entertainment business na straight business ra kahle nyana the way ni hi kona business very very event like be successful cause vanhu a va ri koho va attendini artist a ti ri koho ti performeni to tala ku vhela mina ni Douglas Maluleke channel a yi ri koho laha ni swi witnessini a yi ni ri koho nyana ku and then case of va Maluleke channel kahle a hi ngeseza hi mi nyika nkarhi wo vula sweswo sweswo swi hi mi nyika platform yo vula ku mi nga ku yini ka Douglas Maluleke channel in short i ntiyiso mata i question yin'wana yimerile nga ri ni tlhela ni yi hlamula kun'wana a nga fanela se yi hlamula ra vunharhu ku va ku ri va Mangovo hina a hi vanhu va mavondzo hina hina lava valoyi se hi ndlela yin'wana hi lona lava lwaku na vanhu lava endlaku swa kahle so va Mangovo lexi nga xi vulaku eka Maluleke Douglas channel kumbe Douglas Maluleke channel i ku ri mfowethu ni rhandza ku khensa swinene a wu ni khumela va ta hi khomela va ri hi fanele hi tirhisa swikokolo swi taniya so ni rhandza ku khensa swinene ka mintirho leyi hi endlaka mfowethu ya ku va hi kha hi promote hi interviewer a hi mina wo sungula ku va ni interviewer laniwani lexi nga ndzi hlohletela ku ndzeni ni tikuma ni kha ni va kusuhi na wena i ku va ni vone interview yin'wana ya n'wina na Shega Shega yin'wana hi tirhisanaka so lexi nga xi vulaka handla ku dya nkarhi va Mangovo yi rhandza ku lehisa ni nga swi tiva i ku ni rhandza ku khensa swinene lexi nga xi vulaka ku ya na mahlweni swi endla swo fana na leswiwani na n'wina vanhu hinkwavo mi nga langutisa kumbe mi nga ta va mi kha mi hi vona
fambani mi ya langisa video ntsena hi ku va manghoma mi support fambani mi ya subscribe i xilo xin'we xi fanele mi xi endla ka channel leyiwani fanele mi subscribe make sure ku mi va mi kha mi langusa video leyiwani mi nga langusi yona ntsena because swi tele ngopfu leswi nga ta ka swi humelela ka channel yaleyo ni khensa swinene mfowethu channel a yi kuli yi endla na van'wana lava hataka ku nga ri mina ntsena lava sapotaka va manghoma va ta subscribe ka channel lava va subscribe swi ta ku ri a va support va manghoma a support hi kuma ka vanhu lava va hanyaka na vona lavan'wana van'wanyana va kwala misaveni because already so channel leyiwani yi voniwa kun'wana na kun'wana na le Mozambique letseni ku ni cheka analysis ya channel ku na lava yi viewaku na le France ni nga ri sure ku loko vanhu va le France va yi langusa va kha va langusa yini I'm sure mara na swona ku na other countries yi France Mozambique Zimbabwe ni nga ri sure ku va languta ti-beat or njhani because usually me ni rhandza ku chela music laya and then se ni boya swilo swa ti-copyright mina ni byela vona va langusa yini n'wana mali because leswi mi vulavulaka hi swona swi nyika nhlotenyana because vanhu va ta nga swi vona nkarhi wun'wana u kha ni cheka ka ti-analytics ta mina ni tlhela hi swona ni xilungu ya valungu loko ni kha ni langutisa laya nkarhi wun'wana la vona ku download yi njhani ku va ti-stream kwini nkarhi wun'wana u kuma ku ri kuma munhu hi le USA i ti vutisa ku swi te njhani va hi nga futhi suka loko ku endleka hina so mara life goes on hi endla mintirho ya straight vona loko swi mi tsawula mi ri kwala South Africa va kha va hi view vanhu va ri America so I khensa support ya n'wina maxaka loko mi kha mi view mi kha mi cheka mi subscribe mi endla sweswo mi bana that button very ya notification a loko mi subscribe button ya notification laya a yi sa yala interview a ya mahlweni so mi nga advice ka ti-artist letitsongo or leti sungulaka lexi nga xi vulaka ka ti-artist leti ti hataku kumbe ka va ti-artist leti ti tsakelaka ku va successful ka music ku fana na mina ni tsakelaka ku va successful i ku vanhu va ka hina a hi chayeli music lowu nga ta fika wu tsakisa vanhu lowu nga ta fika wu dyondzisa ka vanhu hi ndla xilo lexi nga ta fika swi aka kahle hi ku komisa and the music ku nga vi xilo lexa ku ri mina byela ku ri u lava ku famba hi xona ntsena a focus ka xona ntsena vana swin'wana swi endlaka sayitini leswi nga ta va kha swi ku pfuna swi nghenisela mali because music sweswiwani swi endlela for entertainment ku va ku just hi swi endla hikuva hi kha hi swi rhandza hi tsakisa vanhu hi va i twa i fikelerile laha u lava ku fikela kona but i nga ti byeli ku ri music u ta ku tisela vuxwa u ta ku tisela ku fika ku rhandza nkarhi wun'wana but swi nga ku tekela 10 years ku va music u fika ku tirhela mi vula swona so swi ya hi ku rhandza munhu kahle swi ya hi ku rhandza munhu because wo tirha music mara a wa ha ri na business masiku lawa a wa ha na business so swi ya hi ku rhandza munhu swi ya hi ku rhandza munhu ende nkarhi wun'wana loko u ya hi mbilu ta limala ku ya hi mbilu famba kahle i nga ri wo tlanga game swi ta va simple ngopfu so mi ta ni khomela a mi nga ni vutisaki lexi ni nga xi vulaka ku ri xi hetisela ka vanhu nkolo va nga langutisa kumbe lava rhandzaka ku nanga Xitsonga xikan'we na sisima n'wina mangovo i ku ri vanhu va ka hina ni kombela mi hi sapota swinene hi ti-artist leti hataka hi languseri n'wina ku va mi hi promota mi hi tlangisa mi nga chavi mi hi rhamba ka ti-event kumbe ti-birthday party a mucatwini loko mi cata ma hi rhamba hi ta mi tsakisela hi ta mi nghenisela ntlangu wa n'wina ma twisanyana swilo swi va kahle mi xava ti-CD ti kona ta kumeka mi download music hi ndlela yaleyo mi subscribe na channel leyiwani CD i 70 rand ntsena hi ndlela yaleyo so Sisinonda i businessman muyile ka swona mi harisa switulu na yini swin'wana na matende sawundi ha yarisa loko mi ri na ti-event or mi ri na ti-tavern mi tsakela ku hi vutisa ti-artist va vutiseni va ta mi byela loko va tiseli va swa ka xitulu vo peta magolongondo ha mi tisela ti-artist leti mi ti lavaka simple ngopfu so a hi lexi mi xi endlaku mi teketa mafoni ta nina lowu mi nga tlhe mi ti vula futhi a ma tshama ka mi tinambara ta mina business simple ngopfu leti mi nga ni kumaka tona i nambara ya 078 4687159 mo ndiketa na kambe 078 4687159 kumbe mi ni kumaka email ya mina ya vangovoentertainment@gmail.com vangovoentertainment@gmail.com hi laha nga ta va mi kuma kona hi ndlela yaleyo a ta vutisa hi mhaka ya role model leyi ya n'wina munhu la mi inspiraka a nga endla ku mi rhandza music a nga endla ku mi fika laha nyamutlha
Okay, well, like question one ya ka swinene into tika ku swinene ka artist to tala mo ka hlamula ku nga ri ku va nga swi tivi ku ri role model i mani va ku ri mhaka ya ku va imbilu ani angala ku vula swa straight ku ne munhu anga rhandzisa music i mani sweswi ni ba ku Xitsonga ivi ni ya ku hayi role model ya mina 50 Cent a swi fambelani a hi vile ntiyiso a hi tshikeni timbilu to biha role model ya mina leyi munhu kumbe munhu loyi a nga endla leswaku ri ni va ni kha ni hlohlotela eka music wa Xitsonga ka nkarhi wa sweswiwani i munhu wo fana na Baba Pheni Baba Pheni kulukumba luyani i munhu loyi a nga ni hlohlotela swinene eka vunanga bya Xitsonga a hi yena ntsena na dokodela Dr. Thomas Chauke because ndzi swinene ndzi swo tala ngopfu ka music wa vona that's why mi kuma vona music wa mina lowu chayaka u va u kha u aka u kha u dyondzisa i ku ri ni dyondze ka vakulukumba lavayani swo tala a very music wa dokodela wa maka no Baba Pheni hambileswi swi va nga tshika wo inani Baba ta makhwaya wa maka swinene ku ya mahlweni tinqambi to tala ta kopa kwalaya van'wani ma zama ku lava ti endla ti-photocopy so hi ku rhandza ku khensa Datla Smile Like channel Sisiri Mabunda hi khensile